wear this as the sign of my second year at With the Local. your Happy second second year year po with kaya the ako. local. This is the sign of loyalty and integrity Yan po. Okay, man-English ka po. and locality. Mayari ka. Hey, wala mukha eh. Kabuntok kong namulag eh. Kabe tayo Bruno Mars na sakto-sakto yung mag-play ka Nano na. babo kabalen. Ano babo ka Ay, ba? ne. Nakakayos Salamat po. niya kapunta ka, sir. Ay, wow. Siyempre. Basta libre pa mga may guwaye eh. Support. Sir, So, salamat. kaning anniversary ng With the Local. So, kapin makalwatang malan yan eh. So, congrats With the Local for your second year. Salamat, sir. Salamat. Ewan Melben mag-party kayo. Ewan Melben, ma-conscious kami. Okay! Oy, Shayay. Nukon tangin. At shoot ang ini kayang Calamansi Pool Villa King Timog Park Subdivision. Subdivision. Clover Street. Clover Street. Inglo ka rin wala malyarming rentan mga tigay family gathering, party, at inyang pool. Madakal yung kwarto, at yung sala, yung karaoke flat ka rin. Yung jacuzzi. Ay, ne, akit you. Yung magaling na pa, yung parking na malwala siya, kitang wala lang masyadong tao. Perfect kini for parties like this. Speaking of parties, It's With the Local second year anniversary. bumulad na ka man. So ikat nilang din kaluguran niya ganang may With the Local. Karatang may kapunta sana King Kaya summer special mo Summer niyan. special. Malay Wala mo mo. kahit tamo na. Unang irit. Sa Babo Kabalencho, kami ngayon kang Timog Park, you know, saying shout out kang Morrissey Hans for being, you know, amazing. That's it, bro. You know what I'm saying? Pera king kalamansi, din peka solid talaga. Dining mig dalang pamangan para king anniversary ngayon. Nung kung ka generous na yan, nangyaganaganang Nya, umpisa tala. King L. Espanyol, Ma'am Olivia Wilkerson. Salamat kayang paeyang pera layo. Pwede tayong buklat doon yan. Ini, kanino yung ba't ini? Nino po? Hola! Wala. Milk tea. Yung minuna migdala king... Sipay. Big chick kara kanya, big chick. King Angeles. Wow. Dakang salamat. Burgers! Yakin sindalan, no ka rin niya? Angeles City, malapit kayong Villa. Angela. Okay, ini. Magaling ini. Ay, Ini, suki mini ini. Lakirya pa At year 1 ni. Ali, bayo ini. Ali, last year pa ini. Ali. Last year pa, mami. Last year pa, mami. Every year. Formaggio PH, numangailangan kayong grazing tables. Ano ang grazing table? Kukutang da ka nun, nanya ka nun ito. Yung grazing Wala table, rin. apin na netang bala mo. Apin na netang bala pang appetizer. Wow. Kasi ini, meto niya karet ang sampler boxes da, na malyari mo rin pagregalo. Sa tiyang cold cut, sa tiyang nuts, sa tiyang fruit, sa tiyang biscuits. Most important thing in cheese. Yan. Okay, next na nini. Nasi, salamat king NFA. Ali. Halftime! Burger ini. Burger ini. Solid half time. This one is Seafood boil Seafood Shack. from Seafood Shop. Dakal salamat Seafood Shack. I know. Okay, dakal salamat Hannah Mariel's Bakes and Cakes. So yan. Karata po may kaburi, pakisabi na mo mine. Nawadi mo mas visa, grab! Iconic yung ever since na nag-vlog mo na ng 5 iconic restaurants. 5 iconic restaurants. OG ini. Visit the new main branch, the new renovated main branch na ning Toll House. Happy name birthday kay Tamo? Cloud Star. Guilty pleasure, cloud stuff. Haliwan lang ba niya yung kamo? Number 2 yun. Dahil salamat, Finn! Pinela Aison. Okay, next is happy second anniversary to With the Local. From Clark Marriott. Dahil salamat, Clark. Marriott. Marriott! Clark Marriott Hotel. Salamat. Shoutout kay marketing team day. Solid JD, Solid JD. Daka salamat, Best Best Western Metro Clark. Karen double pa area para kang 2 years anniversary. Seafood pa area yan. Laser bit kitang babo kitang Spencer's. Yan. At ilan namang restaurant, Cactus Jack. Ba't kami ka rin last year? Marami ka kina. Namari. Ng Japanese. Kami ka kina. Puta mamang kayo alang tetera ka makan yung kanya. Ruth, thank you so much. Dakal salamat. Holy Grill. Holy Grill Holy kanya. Grill. Kailangan building tulid na ning Medical City Clark. Holy what? In forever sponsor tamo. Where ka Pampangan? Where ka Pampangan? Thank you so much Sir Alan Sampang. Antayo. Sir Alan. Ay, ito pala Sir Alan.
We would like to thank Plants for making us strong. Ating guys, thank you, man. Thank you. Thank you. Thank you. Dollar, salamat kang Skin Bureau for providing us prizes. Skin Bureau. It's tough to be you. What? Patitang guess. Patigas! Patitang guess. Patitang award. Alright. Contini! Thank you so much ka Sir Elgin. Sir Elgin ang ginas. Salamat. It's a cake. Home ita cake? Ano to? Yeah. Pakila na mo itang... Kanan mo niya kin bale. Uy ka, nang brim down kin. Na? Swimming din kaliya. Ano nga sabi ko rin kalaban nyo? Nasabi mo ka rin kalaban. Kadakal! Guys, listen up. Magpa-game standby, tama manuli. And at stake are 3 vouchers na lunch for 2 na sagliyang ipa-dinner ini. Sigurado ko'y Marriott. Yun niya ini sagliya mo. Doji Kitchen Bar. Marriott Hotel. Marriott. For 2 people, can Goji Kitchen and Bar. Len mo na, sesela na kamo. Reservations shall be made to avail of your complimentary rush. You may contact Mr. David Dizon, World Marriott Hotel at 0917-847. DDI register number 1226. Kamayan nyo lang. Congratulations. Congratulations. Marriott side.